Үтүү күннен күндү көрәтчілер бит. Әхиге бұ жакускай биrini көрәғыт. Бихигеттон бири битигер ханан саңаттан саңа арыйлары, интерехіне чақчылары білігінлері бит, кәпсі бит. Бүгін бихиге устар бөлік бүт, бұ аппан орыттон залакка, бұ теплай озераттан күелттен бұ эфирге тақсабыт. Бұ аппан орыттон бихиққа историческай солталақ төлбі болар. Onun бүгін же bu tülbeğe rayonga biller köster jonlar bot olar bot jelerin ottарын kanlı kulusalarga turbutların ulusalar attara haydak göskebitlerin tuğunanca bugün bilhinler yakbet. Onun bihigini kıtta birge bolar gider enrabut. Ondan ehiyakanan körötçüler bitiger bihigi yıtı berebe jol kurduk yıtı bıtın berega Мир приключений библиотекасы бедисея Мария Степановна Кайдалова үтө күннен Мария үтө күнүнен күндү көрөтчүлөр балкон талак көрөтчүгө ыйыттык Сака асысыр үрдүгү себетин председателе София Сидорова бул залык районугар олора сылжыбытан. Кини СССР үрдүгү себетин депутаты бола сылжан биги олохпутугар олус солталак баарыны турорсубут. Сака сирин олохтоктары билингәңе дылы ол өңөнөн тугана сылжабыт. Же тух өңө эбитей. Бут Onun bastıkı epittebit körötçübüt, otton tustaq birihi tutuğanan ağız 914 279 sürbekki 612 WhatsApp nömer bitiger epitteri kütebit. Kepseti biter kiriyakka Мария Степановна bu appon or zalak tenci bu bihi jakuskay korapıtameto bir исторической сире болар bu сир историятын туğunan birinler yakka. Жайчи хамы шөпке тагын ди. Бу курдук бихи жакускай корат бир исторический солталах районугар келен турабыт. Уруккаттан да исторический солталахтен бу району залык ден аттылар эбит. Сакалы эттекка аппа оңор ден болар буллага дибит та. Маны көрөргүт курдук барда мас тутуулар. Ол ин жикти кере көстүләк, мин санабар жиңнәк мас жакускай кораты көрөбит ди кашып. Бу мас тутуулар олус кең историялактар диякпин. Этиемете элбек историялактарын тахынан кинилер 19 үйетәңи сагана маннан аспыт сылнайдары, суриятчылары, айынеттары, чинчиятчилери олох биге билер көрбүт манны өйдөргөр бар дие саныбын сөп. Ол ихин жакускай корот инвестордары боллагана охранная зона 2 ден болуктах хубу. Аны бу ылы тоголосытарын реставрациялан, олос керегина хайдагара маны даже туристтары ыңырар гына экскурсионный проект курдук тарихтахтар. Ол охранный зонага кирбит манна отут сетте кериңе объект бар. Сүрүннен Ярославскай, Чернышевскай, Крупская, Чапалова улусалар киреһеджаллар. Көрөргү курдук улусалар бит аттары даганы улахан сүрүн биллилак жоннор аттарын сүгэһеджаллар ди. Ол оннук этен туран эттәхпине холобра биллилак суриятчы, бу бүлүгө сылкатын аспыт Николай Чернышевскай туһунан кыратык этен ахыртакка кини атынан сүгер улуса урут набережная денебит. Ити болланы эрге корат урут бу манан Жарбанката боларыгар бу манан эме тарганан сытар эбитсеп. Ол Жарбанката тарганан сытаргар манна жон нахалбак мустар күргөмүнөн сылжаллар эбит. Ол ихин даже бу манан 2 нөмердәк полицейский будка ден турбут эбит. Ону биле жоннор бередиктерин көрөр, кайырыгин дебит көрдүк ди. Онтон Себеский бремега бу улусаны Чернышевский улусатын Байкаловская ден аттылар эбит, Байкаловская. Онтон жабу кенники бихи билебит көрдүк Чернышевский атынан кеңинек бихи билебит. Онтон боллаганы кеңигитте бу бирге хатар бу манан Ярославский улуса бар. Ол Ярославский улуса бу декеннен будурараха. Эти билергит көрдүк Емельян Ярославский атын сүңер краю эретечи, о биллила революционер манна сылкатана аспыта. Ол инне бу Ярославский улуса битсеп тух полицейская ден аттагар. Мана полицейский будка турбут. Ол кенеттен советский время советская ден аттан алжыбыт. Онна 1904 сыллакка Ярославский атын бербиттер. Онтанлата кени Ярославский атынан сүгө алжарды. Ол кенеттен бу интерехине ден
Владимир Ильич Ленин биллилах кehibit кергенинен Крупская улусага биһи кэлэн турабыт. Хобу Надежда Константиновна Крупская атын 1930 агыс сыллаакка бу улусага бербиттере. Ол иннине бу улусабыт залажная денете. Онна хобу көрөргүт курдук аппа бутын биһиги залакпытын арарар. Хобу Теплое озеронан бу манан бара турат улусса. Жо онна хобу манан хамы интересне эми улусса бар. Чапалова, эми охранная зона 2 нөмердәк теңе кирбите. Ол Чапалов тен улуса бәте жикте багай шөбә интерене аттак тога жетекка үс революцияны аспыт кыттылага Владимир Николаевич Чапалов итинде төрөбүтсе. Ага, кини төрөбүт, инне төрөбөтө. Кини төрөбүт диетин Чапалова 5 адрыска көһөрөн агалан турор буттар. Кини жоно Анна онна Николай Чапаловтар итинен олар хылжыбыт урут 19 суяган ха биллилах меценаттар, атыгыттар, уманна церкептер туталларгар элбе качыннан наха көмөлөспү жоннор эбит. Кинилер аттарынан жигинен урут Чапаловская денебит. Ол каниттен булланы хабескей биреме хаганна туохтен ким почтовая енаттан алжыбыт, потому что манан почтовая станция турар эбитсеп. Ол кенеттен же Чапалов атын хебеске биреме хагана именно кинер олларын революционер олларын тогунан бу манан Чапалов атын бербиттер. Вот. Эти куртук урут бабжи тух деккашып. Залык бу корот кинин аттыгар бар болан нахал бэх манна бай атыгыт арас омук арас итагаллах олорон туттан олор бут сирдери эбит. Антон буллагына холобра бигим тоғыз алак дени ден кирдек битне арас источниктардан көрдök битне он аксыз үйе сагана манна тутан сагалан кирен барбыттарыгар хакалы еттекка корот аппа уморт сиреген аттылары бит. Онтон нучалы за логовая часть города дел аттабыттар. Ол хин булланы за логовая часть города дисыл жаннар за лог деннен онлук же таксан келбит. Аппа умор ден калан калбыти. Онтон биги бул оройомутун хубу Теплое озеро, Сылас озеро ден, Сылас көл ден, ага, арарар. Урут бу көл боллагана эти лени өрүс үйе бит. Ага, онтон боллаганы бу үйөнөн бу манан дамба туппуттаргар олонно быстан келбит. Ол сытан олан каллага жеттон бит да, онна олан ол кини онно калан бу курдук өрүс болан. Көл болан калан калбыттар. Я ичи курдук. Жайти курдук хиттибит бу историятын сегетен жаул курдук бу библиотека Сюрин библиотекара Любовь Владимировна Скрябина бихияка кыттыгар жекини атыгыт Лепчиков жетин тугунан билген билгеннерияга. Аха, өтө күнүнөн көрөчүлөр. Мен билген белетен кәсән агын багарауны урку кораттан ордон калбыт бир кере көстүләр жетин тугунан. Бу уруккута полицейская ден улусага турбут Ярославского 4-5 нөмердәге болар. Бу уруккута биллилер меценат, 2 гильдиялар атыгыт. Саха серен историятор улган олук урбут кихи Филипп Иванович Лепчиков дейді болар. Кини бәйді олар хыджыбыт дейді. Ол курдук билген дейді, оны тәлгіхәді ордан қалбыттар. Билигинде баалар. Олус кере чөй көстүлләр оңгутунан даганы кихи карагар барагаллар. Онна ол Филипп Иванович тугунан бәйтин тугунан капсир боллаха кени 2 гильдиялар атыгыт боларынан биллер. Онна саха серен бастакыларын испехектерер кирбит эме чулу кихи болар буллага деп. Кени илин каңалас төрүттәчтә. Онна тухчене де кахаби православное миссионерское общество члены боларын быгытынан кени жонго хергага улхан үбүнен карчыннан нәре болбакка оты бәйден даганы үлетинен камнаханын деби курдук улхан өңөнүн орбут кихи болар. Оннуккынан кени коммунитын иһинден ырактагыттан үрүн көмүс быгагынан мынык кетер каптанынан нучылты кафтан ден тагылта каптанынан онна сыпта кыгыл көмүс чагынан түөт кыгыл көмүс медалинен оны үс үрүн көмүс медалинен нагарадалымы дебит. Onu kurduk ulağın öngölək ki.
Онна кини сө ол оңотун капсир туһунан капсир боллаха сө кини Жокускайдагы училище тыгар бэдин жетин белектәбит бит. Мен бир улхан желәгә бит, онтугайым буллаганы алан кини аны белектәбит. Өсө бир түгәне капсиякка һәп кини тыһынча 900 сыллакка атын атыгыттары кыттам Париж коракка андай дутагы выставкага олу ситиләктик баран кыттан калбиттер. Кыттан эре болбакка өсө атылан калбиттер ден. Онна кини чороннору сылгы тириттен тегилибит олбохтору, сары оңохуктары, онна били үй тахылыгын кутан астыр эме маллары халлары ичен үчөй байды катылан. Онну курдук үчөй прогрессивный өйдө чулуу киһи болар боллагы. Ол курдук билин жетене ордон калбыт. Онтон бир жетен көһөрөн маяга элжибиттер денеме хуруллар. Ол жете билин бара болгон утун точно эн чүдик билибет дие кахат. Онны улланы сө бир интерехне түген бар, келин бу жетен өлөнүнө кини скырбыкинден аты катылап дебит. Ол скырбыкин аты теме бәйдә улхан киһи сахамуктен терәһин чилене болар. Онна үксүн күндү түләгән эргинәреннән жырыктанар бит. Ол кеннеттен революция болон инене бу кенетелге хәтигәр бар тутууга жетен салгаһыныгар социал-демократтар уоран типографиялар биттеребит. Ол типографияга социал-демократтан кагыт бастыкы нөмереме бичәтен такыут һәп. Ол курдук билин социал-демократ кагып билин Якутия кагып. Һәп ол алата сахасыра кагып төрәбит сире бу телгәтен такыут җитәк битне бе сыйып соо. Вот, инде курдук касыяк битем касыем белетән әтияк битем бугарып. Бу Филипп Лепчиков жете ол турар, көрәчләр битер көддөрүккә, Ярославскай атынан кулсага ди. Ярославского Тёрдон Бестин адреска турар, Уркута полицейская ден улусавит. Тоя даха бу манна полицейской будка тур буде бит. Ол атынан турка атын нуктене бит. Вот. Онда то бу жете гунан капсир боллаха ол шөй тутулах маха даганы огора бичиге маха даганы эти тутутун тугунан капсир боллаха олус бай ме историялар ме туспа даганы биле капсән оңорукка хәп дип курдук. Үксә болбатах барыта саха мастердары тупут jelere олар. Бу jelere туталларга сүгәннән онна бу хагынан эре туталлар бит, эрбинин туттуаттар бит. Бу тугунан эме олус албага интерехне капсиякка сөп. Онтон билигин залгы бу СССР президиумун бастакы председателе Софья Петровна Сидорова олар бу жетин тугунан бу ме аппан орга барете ол тугунан бериннер яган. Бу Крупская 3/2 нөмердәк жеган сүрбе сүйе сагана сака серин бир чулуу кыха сака СССР үдүкү советин председателе Софья Петровна Сидорова олары сылжыбыт жете бар. Бу же архитектурный памятникден карастабыл белелек. Бу манна олорон кини сери сагана Тёрдон хетталлакка уже мантан таксыбыт, атак Тёрдон уже хери хагана кини манна фронга элбек көмөнү мантан ыйтарга терисибитебит. Онна сырс үтүк себетин депутатын быгытынан хызжан элбекте темир солу турорсубут, хотугу надбавка ден бар боларын наха турорсубут кини бар. Же туунан эттекка же тынча 905 сыллакка кудурсуну училищега берилибитебит. Ол онно амбастан бола хыджан антон билигин кинилер тымны складтары болан турар. Же эми эти куртук улахан историялар же. Вот. Анатон бу сака бастакы композитора, хартмейстера Адам Васильевич Скрябин жете бу ме аппан орга залакка бар. Кини мемориальный доската эме бу жега Чапалова улуссага ме бу же бар, онно ме янан турар же бу жете хуна. Чапалова төт адреска турар же. Саха музыкатын сайдыдыр, олус улахан олугу урбут кихи саха бастакы самодеятельный композитора, хайтмейстера Адам Скрябин олара хаджибит жете. Бу же кини иетигер бас берилен турбут эбит. Жетин боллаганы бәтигер олар эбит, онна мен салгахыннага бит, ол салгахынын кинилер жоңго кортамнылар эбит. Ол же билген мен олус жөй туруптак турар, билген даганы жоннор олар. Эти жега биги улахан
били уайдарбыт өксүкүлээх өлөксөй Анипадий Сафронов алампа Балатын Юнускай Нохсоров кыл ола кинеха ылжытты кэлэхэджибит желері болар. Ол кинер кэлбиттерин эти же өйдөн халлалыбыт тади исторической холтала эти жега кини Московской консерваторияны композиторской факультетін битерен баран келен этинне олорон эре бу сахасеригер бастыкы хорун терьер сахасеригер бастыкы комусчуттарын ансамблын онна духовой оркестр терьеревит туха специальный духтарга национальный роталарга онно олорон итинне же кини ага сахарыларын комурунюмун тахаттарар. Вот онну курдук улахан историяны өйдөн калбыт же болар. Хеп онно этидеттен отут сетте хыллаакка суттанан уже эргилдебетти хайыга барар. Хеп онну бу көддөрөкпүтүн багара манны киниге бар, бу манны чөй багайтык ол кини жети көддөрүллер. Картыската мен бар. Көддөрөкөйүн бу холобра бу Агура бичиге жерекени. Агура бичиге барыта көстөн турар, ол же билигин даганы ме өсө катылыбыт. Бүтүн турар. Келен Көрөктөрүн бисектерин сеп. көрөн бисектерин сөп буллагы тади ол үшү туруктак турар эбит. Ону куду музей болан калары бите болор, ол үшү боло битти. Бу ким кинигете онна кантан оларсан бир сыякка агыкка сөбү. Панкратий Петровтен автордах Адам Скрябин первый якутский самодеятельный композиторден тахаттар бу кинигете. Бу киниге үксүн библиотекаларга бараларгар бар. Бу билген бибәвит фондовут библиотекаттан агаламы көддөрдүбүт. Библиотекаттан эме калан олсан агыкытын сөп. Бити курдук жабу хайдакта курдук аппа оңорга залакка биһиги бу биллер көстөр улучула жомот олорон аспыттара болой. Жонтон салгы атыгыт Абрам Мардуховичтен эме бу кини жетин отун онна магагына бар эти бу бу магагына билгенгел турар эме бу аппа оңорга залакка бар жабу кимнеги канны кулутсага киндер олор буттарай олтугуна. Бу Мардуховичтерден эми киз гильдиялар улахан атыгыттар болалар бит. Туспа жекерген. Кинер боллагана мыла өрөн тахарытынан жарыктамыттар бит. Кинер жээлери онна атылабыт магагыннары билген эми бүтүн тураллар. Ол атылабыт магагыннары билген келен эми магагын болон турар. Билген эми бүтүн турар, онлук турар турар битсе. Чипалова сетте оны төт нөмердәхә туралар. Онтон буллана өсө ол же тухунан кафсир боллака бу мия олус улхан историяларга медиа болар. Үтидияга келин народной хуриятчы, саха народной суриятчыта Василий Семенович Яковлев далан олар хөҗүтте. Үтидияга кене эҗия желенен олар бу дәбит. Үтидия кинерге хадак тикси бит. Бу Мардуховичтарга революциянын тигер ол эҗин әһәтә сылгыгынан өлеләбит бит. Ол өлеләбитин кенте революция болбутын кенеттен ол жене касты костак кынан опсай же кудуңар буттар. Онна ол кинләре нолар тохтара ди. Ол же олехин ол кинләр желәре болар бит. Ол сәлбәх ки олар бу жете болар бит. Аны буллагына ол же тухунан олус чүгейди бу кине бәйтин айымны тигер. Жылган мене ден романыгар олус истинлек санан суруяр. Әме алан агыкытын сөп тоқчен ақтар кене. Бу әжейін барақсан әлбәқтағыны әдәрі сақа үтчатын желән оттан, қоныр сирден кихи қаран ұрбу дәвдейден. Әлбәқ сұруячылар кені доғыттара тастара бәкәләнлер кенерге ғалжыттылар әвет. Вот, оны бу ол кенеге ал айымнега үчө байтык хурулла хаджар. Оны миялан ағы қытын сер. Ол адреска оларан кені бәйдін кергенин кытта билсибитин кайда билсиһен керген улбутун сурук суруйсубутун тугунун эме туспа кингелах. Вот, онна буллагана би этемете Жокускай библиотеката сбс ikт.ru ден адреста. Онна киреңит арас интерехне порталлары кирен көрөкүтүн сөп. Колобура бу би залык тугунан кафсайып болакпына, онна олус интерехне мо якутскен портал бар. Олус элбак материал катыскалар эмбалар, оны кирен сеңәрен көрүң. Онна ол сайт нөңгө Easy Travel ден туристтыктар эме сайттары бар.
Ол онно библиотекалар оңорбут уникальная авторская маршруттары балар. Бу холобура ол онон көрөңүт эһиге аудио гиднан туттаңыт бу зала кустун бу же маннык нөмердәг же бу маннык кемер олор. Бу да ден наһа чүдүк үчөө байтык бартын кепсән берелер. Оны кирәңге тәһе кирәңге көрөң, сәңәриң, онна сәргән. Эсе биде ханатыкка сайпыт атык. cbs2.ru ден. Hep. Ondan je bu appa uңор tuhundan bu hurriyatçılar dağanıtın ayımnılargar emiye бар. Je ol tuhundan emiye bilihinleriye Maria. Оттон улаканныкча биһиги литературага ден билехин өсү көрдө кып, конечно, битта. Элбе хоруюлар баллар буллай. Ичи коловра далан жылга мене ден кенигетер на чүйдик актанаспытын. Ичи Любовь Владимировна кепсетен. Ол тагынан биһиги буллана Егор Немухов көтүү ден кенигетер көрүк кып, аппа туһунан эме бу би олорор бу библиотекага тура сирин туһунан на чүйдик эппитин. Онно булланы герой Василий ден бар. Кени буллагана бу манна күлейдир, саныр, маннык таптыр еген хеп. Ол кепсәнигер же именно кем Игорь Петрович хубу герой бу манна аппаның келен, ол туһунан кайтак бу мендеменнәр җелер кенереттен биле тутумас җелер тустарынан хурыйбытын эге агы кытын сөп, бу кинотеатр туһунан көрүк кытын сөп, бу манна урут моста тус турбут эбит ол моста туһунан еген кайтак герой төптөрү келбитин барбытын туһунан чөй байдык суруллубут наһа чөйдик мен хана бар ки холобра бетигер жукускай корот туһунан каргар көрөн урхуйдан ылын сөбөбит. Ол тагынан Арсений Семеновтен бу уже нуччахуриячта бар. Кени наачуй улахан туахтар аянюттар бастык ичинчиячилер тустарынан Семрет проходцы ден улахан романнах сеп. Ол романыгар Камчатка, Чукотка, бу хакайрегер экспедициялар тустарынан суруйбут. Же ол онна биге агык бүтүн сеп Жакускай урукко кемин. Онна ол урукко кемин тугар тугунан именно бу биги залак бут тугунан кайда жоннор туттан бу манна именно бу залак херигер кимнек олор буттарын тугунан кепсәрден бар. Казактар, чиновниктар, маннык чинчиячилер бу манан кайда аяннан аспыттарын, тожеда бу манна урут Иркутский трак бар боллага дебут да Иркутский губернияга баралдаргар, у манна Богородицкий церковка кайда үңен каян бар буттарын бартын на үчүйдик кепсән аспыт. Кораппыт кин туга болар буллага ди. Кин төлбете района болар буллага ди. Онтон Мария бу хеги библиотекат мир приключений ден ханнык адреска бары. Кайда билсен Джон Кален сөбү, онтон бу Жакускай корот туһунан материаллар төхө элбахтари. Вот. Биги адрес бит Дюжнева бehen bir нөмерге турабыт. Телефонмүт билген бу тон билинги кеминен биген нөмер бит телефоннан киреңет бигетингит та бисие катын сөп, келеңет агы катын сөп. Отуттөт Төрдөн алта бehen агас нөмеринен Дюжнева бehen bir нөмерге. Атак би библиотека бит манна залакка тутуллан олор буппут олоксуян девикке дылыди пропискаланан бehen сыл уже аста бехентан таксахыл 2012 сылтанлата залак тугунан историятын тугунан бу Джон Серге билектак корат билектак ден нургүчүгөй библиотека онны кини тулата ден проекттакпыт. Ол проект тугунан нар кепсибит бир таны экскурсияларын артубут, оголорга бизадин кепси хатыбыт. Ол таханан би библиотека бут бу охранная зона ден номер 2 денге наха маннык долгуя күтәбит кахан бу биз алак бутын керек өстүләх үчүгей кемнәх гына оңран тахаралларын. Проект кирере болдыр, олыс чөй болу эте. Жокускай бит өсө тупсу эте. Онтон же күндү көрәчилер би жети курдук биһиги аппа оңор бозалак туһунан бүгүн историятын же бир систибит. Онтон же биһиги бирибитин нибер йыты бербиппит, йыты бутын эме хатылык, онотон эппитин. Этекка Мария. Мария. Эппиппитин онна йыты бутын. Йытыбын хатылыбын ди. Так. Ой. Биги Софья Сидорова манна олары хылжан
Урут, оказывается, северный надбавкабытын турорсан билингәңе дло ол өнөннөн биги туттахылжар эбиппит. Онон кинеха макталбыт улаган диханыбын. Биги библиотека битгер Жижнева бехен бир нөмерге кәләңгет олус интерехине үчүгей кинигени белагылы катын сөп. Онон өссө катылыбын Жижнева бехен бир нөмерге кәләңгет адреска кәләңгет библиотека битгер кәләңгет тайбыт ки бирихин ылын сөп. Окурду же редакторы метте Ольга Габышева ден юрбаттан кыйылак хепте хаппети бербит. Онон же бу белагы мир приключений библиотекаттан келен ылыхпытын сөп аймактара тербилер жаннары ди. Хажы бу мактанабын бу Жокуска бириге бүгүн мир приключений библиотека лехеттере же бүгүн бу историяны сегеттен же бу залак тухунан биллер көстөр жомут олар бу жээлерин уссоларын тухунан бияка билгиндердилер. Онтан же күндү көрәчүләр бит бу Жокуска бирине хикөтүп боллакытына интернет сетимигер YouTube каналга көрө кутун сөп. Аныгыске фирга көрсөп кадери. Страховой центр «Саха-страховка». Все страховые компании в одном центре. Онлайн-страхование, сидя дома, с любого уголка республики. Вы можете оформить страховку на автомобиль, ОСАГО, каско, ипотеку, жизнь, квартиру, для занятий в спортивных кружках и секциях, путешествия для выезда за границу. Мы подберем самый выгодный вариант для вас. Подберем, застрахуем